Mwaramutse neza, igitondo gihire, igitondo cy'umugisha, abakunzi b'Intare Official, mwaramutse, Imana ibahe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo, nk'uko murambibabwira mbifuriza gukomeza kugira Imana n'amafaranga. Imirwano rero n'ubundi yakomeje gukomera, hariya mu gace ka teritwari ya Masisi, mu kiriya gice cya Ndete, ubona ko ibintu bitoroshye, aho Wazalendo bakomeje gushaka kugira ngo bisubize uducema 20 yabatse hariya muri za Ruke, muri groupe Nyamaboko. Turaje kugira ngo tuze kubirambura turebe ubungubu se imirwano yitwaye ute, abaturage bimeze ute, intare za Sarambwe zirihe, Wazalendo barihe, FDLR n'abandi bari kumwe na ririya huriro ry'amabandi bo baba barihe. Nk'uko nabibabwiye kandi nkabivugaho, nababwiye yuko nta munsi n'umwe bariya abantu barwanira ukuri bazigera batsindwa. Ndongera mbabwira yuko mu gihe cyose ubuyobozi bw'aba 23 bwabitangaje buravuga bati tumaze gufata imyanzuro ifatika ku buryo nta ndege izongera kuza guhirahira mu gice cy'iwacu. Ibyo bintu twagiye tubibabwiraho mbere kare muri Warikare, muzi uburyo M23 bazaga kwigabaho ibitero by'indege bakaza ari hafi ya za Karembe. Ibyo byose ndababwira bati ibyo byose M23 yaje gutangaza ko yashyizeho iherezo. Hariya muri Minembwe murabizi ko abaturage b'Abanyamurenge nabo bari bamerewe nabi, bari kugabwaho ibitero by'indege, naho baza baje gushyiraho iherezo. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo M23 twirwaneho yamaze gufata umuti wa ziriya drone ndetse na ziriya bita avion de chasse. Turaje rero nabyo tuze kubirebera hamwe uburyo ibintu byitwaye, tunavugira hamwe iyi situation sécurité iri kuvuga ya kwa Guido Shimurayi. Ni muri teritware ya Warikare, aho Guido Shimurayi akomeje kugira ubwoba bwinshi, akomeza kwikanga intare za Sarambwe ko zaba zamusesekayeho, akomeza kwikanga avuga ibintu ubona ko ari bitabapfu hejuru yo gutinya intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe rwose ubona yuko ibintu ziri kubigendamo neza. Turaza turebere hamwe n'ubundi bamwe mu bajenerali bahariya muri Kongo ariko b'abaautoproclame bari muri kino gice cya teritwari ya Masisi na Rucuro, uburyo nabo bashinja bashinyagurira banavuga ko General Mayanga yabebereye igisambo, atahubwo guverinoma y'Kinshasa yari yaratinze kumufata kuko ibyo yabakoreye ati niwe watumye tudatsinda runo rugamba. Nabyo turaza kubirebera hamwe, tunarebera hamwe bamwe mu bayobozi bo muri za Wazalendo bari bashatse gutoroka ikizalendo ngo binjire muri M23 baza kuraswa na bagenzi babo, ubona ko nabo ubwabo bakomeje kumarana. M23 yanuye drone y'ingabo za leta ni muri teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe nuko umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu burasirazuba bw'igihugu, wahanuye drone y'igisirikare cya Kongo mu gace ka Ruke. Donc ni Ruke yuvuye hariya za Rubaya urakomeza ukagera za Kinigi. Harimo imihanda ibiri, harimo umuhanda wo bakoze wakozwe n'abaturage n'umuhanda wakozwe kera ko bw'Ababirigi, ukazakomeza kuko kuri moto kuva Rubaya ugera Ruke harimo isaha n'igice biturukanye n'umuhanda waho. Hariya ni naho muri Ruki niho Colonel Gifaru avuka. Ni muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni kuri uyu wa kabiri tariki n'umunsi w'ejo nibwo uyu mutwe wa M23 wahanuye iriya drone y'ingabo za FARDC. Iyi drone bivuga ko yari mu bikorwa byo kugaba ibitero, yagumye kugaba ibitero. Ni nyuma y'amasasu menshi yagiye avugirwa hariya muri za Ruki, ubwo intare za Sarambwe donc Ruki Kazinga ni ubuce M23 yari yamaze gukuramo ziriya za Wazalendo na FDLR ndetse na Mayimayi bo muri APSLS.
ziriya drone ni drone yari yaje ifite umugambi mubisha, umugambi mubi wo kugira ngo ahari defense za M23, kuko murabizi guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuba iyakoresha ibitero n'ubundi byo ku butaka. Ibitero ikoresha ni ibitero bya drone, ibitero by'indege, kuko ibitero byo hasi byo bamaze kubinanirwa kare, bahitamo noneho gukoresha drone. Ibi bibaye mu gihe imikoranire hagati ya FARDC, FDL na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ikomeje gufata intera mu kurwanya M23, aho iyi mpuzamashyaka cyangwa iri shyirahamwe ry'ubujura ishinzwe ibitero byibasira abasivile muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi na teritwari ya Walikale. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe wabo uzakomeza kurinda abasivile n'imitungo yabo, unashinje FARDC gukoresha indege z'intambara zigatera ibisasu hatuye abaturage b'abasivile ndetse no mu mitungo yabo. Ariko Lawrence Kanyuka yaje kuvuga yuko iherezo ry'ibitero by'indege byamaze kuvugutirwa umuti, atabari bize ko bazakomeza kudutera bakoresheje indege. Ati nibasubize umutima mu gitereko ntibizashoboka, kuko natwe tugomba kwirwanaho kandi tugomba kurengera abasivile, tukarengera n'ibyabo. Yanuza yabo yo ati ni kuchunga raia na mali yake, tutachunga raia na tutachunga mali yake. Uri kumva yuko nabo ubwabo ntabwo biboroheye kuvuga ngo bazagaba ibitero kuri M23 bakoresheje indege, mu gihe M23 bari abaguze drone. M23 nayo ishaka ibyo kuzihanura, uri kumva yuko nabyo ni ibintu bitoroheye FARDC muri ino ntambara, iyo nita ngo ni intambara y'ubuginga. Ino ntambara rero ya drone n'ubundi nuko ngo ni imirwano yakomeje kuba guhera ku cyumweru, n'ejo kwa kabiri iraba, no muri iki gitondo iri kuba. Niba abandi bita ngo ni amagroupe locale, harimo APSRS, harimo Nyatura, Pareko, FF, harimo FDDH, ariya ni muri teritwari ya Masisi muri Ndete. Murabizi ko Ndete M23 yafashe amadefense ageze nko muri 6 yari arimo iriya coalition. Muri iki gitondo n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo, donc icyo gishyirahamwe cyose, babyutse baza kugaba ibitero n'ubundi ku basivile bahariya hafi ya Zandete, kubiba utwabo, kubatwara imyunyu, kubatwara ibyo kurya n'ibindi bikoresho by'ibanze. Amasasu yatangiye mu gitondo cya karekare, ubwo ejo byageze mu masaa 5. Wumva ko amasasu asa naho yacogoye. Imbunda ziremereye n'izoroheje n'ubundi kano kanya ziri kuvuga hariya hafi ya Zandete, nubwo intare zasarambwe ubona ko ziri kubasubiza inyuma. ngo inoffensive de l'Alliance Fleuve Congo M23. Noneho M23 irashaka kugira ngo ikontrole groupement ya Nyamaboko yose. Ni ukuvuga ngo amavillage menshi ari mu maboko y'abarwanyi ba M23. Amavillage menshi yo muri groupement Nyamaboko ari mu maboko ya M23. Ahangaha rero niho M23 n'ubundi ikomeje kurega igisirikare cya FARDC, ikomeje kurega leta ya Kongo, yavuze ko igomba kubahiriza agahenge, ariko ikaza kubagabo ibitero ikoresheje drone. Ibi ngibi urumva ko ari ibintu bidasobanutse, ari ibintu biteye nabi, ari ibintu biteje ikibazo, kubona ko igisirikari cy'igihugu kiza kwica abaturage. Nk'uko umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo yanabitangaje, avuga ko FARDC zaje kwataka kara gace ka Zaruke, ndetse kandi bari muri cya gihe cya Seselefe, anavuga ko
batazabyihangana. Ni ibintu bitari byo kwihanganira. Abaturage benshi rero bakomeje guhunga, ubona ko guhera ku wa mbere ku cyumweru habaye ibitero bidasanzwe bya FARDC muri kiriya gice cyo mu nkengero za hariya zo muri Nyamaboko Premier, Nyamaboko ya mbere, ndetse baza no gutera amabombe yangiriza amazu y'abaturage hano bita Kibehemura muri lokalite ya Rutobogo. Kumva yuko nabyo byagize ingaruka ku baturage b'abasivili. Alliance Fleuve Congo 23 igakomeza irega ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abasivile mu bice byose byo FARDC iri kuza kwatakamo, iri kuza gutera 23 abasivile bakasiga ubuzima. Ikigaragara muri Nyamaboko ya mbere ndetse muri kariya ka gace ka Ruke na za Kazinga nuko abarwanyi ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba za Maimai bariya byashiramwe byose hamaze kugwa abatari bake kubera imirwano ikomeje kuhabera. Abarwanyi kuva ku cyumweru kugeza kuri no wa gatatu, kuri no tariki 12 z'ukwezi kwa 11, abarwanyi benshi bamaze kuhagwa bo muri uriya mutwe wa Wazalendo. Ibintu rero biracyakomeje kuba bibi hariya muri groupement Bashar Mokoto, naho imirwano iracyakomeje, aho 23 ikomeje kwataka, ikomeje ukubita itsinsura, ikubita itababarira za Wazalendo ndetse n'abandi benshi bagashaka kwiripotinga ariko bakaza kuburizwa mu ngo hari imirwano iri kubera hariya muri Bashar Mokoto, aho bavuga ko hari abarwanyi bo muri Nyatura, abazungu bo kwa Jean Marie Bonane bashakaga kuza kwiripotinga ariko baza gutegwa ambiscade n'abandi barwanyi bo muri kwa Jean Marie. Ubungu bisasu bikaba riri kuvuga hagati yabo. Turaza dukurikirane tumenye ngo abari baje kwiripotinga ni bande, ababateze bo ni bande. Hano baravuga ngo abarwanyi bamwe bavuga ngo waruje kwiripotinga nabayobowe n'uwitwa 40 cyangwa Colonel Bahati, abandi bakavuga ati ngo n'uwitwa ngo Ndage ngo mwene nyina wa Ngwiti, abandi bakavuga ko batezwe n'uwitwa Mike Juliet uri ukomoka za ngo witwa Mugisha, ariko ngo ku mabwiriza ngo yarahawe ngo na Jean Marie Bonane. Abandi bakavuga ko iki ngiki bakita Ndera ngo ari we wabateze. Abandi uyu nguyu ntabwo izina rye naryanditse nabi, bakavuga ko batezwe bari bazamutse bavuye iyo hasi y'ahantu bita za Shibu, bazamuka bari muri Kabufico, ariko baza kumenya amakuru yuko bagiye kwiripotinga muri 23 baza gutegwa, ariko mu babateze harimo n'aba FDLR. Shirimiteto nari Shirimiteto ya urukumva ko nabo ubwabo ikintu gikurikiyeho ko ari uko bazashira bakazasigara babereye aha. ngo chef wa groupe armée NDC Renové Guido Shimurai ni umwe mu barezwe crime de guerre notamment de violation massive de droits humains. Uyu nguyu ni umwe mu bakoze violation ya droits humains, ndetse igisirikare cya Kongo kimufatira ibyemezo ndetse n'imiryango mpuzamahanga na UN ndetse na Amerika nabo bamushyira ku rutonde rw'abagirizwa ibyaha byo kwinjiza n'abana mu gisirikari, gufata ku ngufu abagore n'ibindi byaha. Ariko ubu ngubu niwe waje gushyirwa ku ibere
yarafite mandat d'arrêt national na mandat d'arrêt international. Ubu ngubu ni umwana wa Gisegeti. Abantu benshi bakomeje kwibaza uno mugabo ibi bintu byari yagiye akora, akabona manda y'igihugu, akabona na manda mpuzamahanga, kubera iki perezida Gisegeti ubu ngubu nawe adafatirwa ibyemezo mu gihe akoresha abantu bagiye bagira ariya makrime, adafatirwa ibyemezo? Hano rero ibintu biraza bikavugwa, abasirikari batari bake ba Gidoshi Murayi baguye kuri tere ubwo bari bari mu myiteguro yo kujya kwataka, intare za Sarambwe ziri hariya ahantu bita FARDC, bari bari kumwe na FARDC, FDLR et milice locale commissaire de Gidoshi Murayi. Bagiye kwataka intare za Sarambwe ziri muri kariya gace ka za Kibati muri groupe Marubereki, ni muri territoire ya Warikare, ariko baza kugwa muri ambuscade y'amaraso itari yoroshye, ambuscade iguyemo umubare munini, nongere mbisubiremo ngo umubare munini wa FDLR, FARDC ndetse n'aba milice locale. Ni muri kino gitondo saa 12:15, urumva ko hari hakiri kare cyane kano gatondo kuko amakuru no tuyamenye, ndetse n'ibikoresho byabo biratwikwa, ibindi birafatwa. Ogaye kamwe ibi bintu noneho turabirenga mu ki? Izi ambuscade za mama 23 se noneho ko zirenze igipimo? Bari gutega ambuscade rwose ukagira ngo niki? Ejo bundi mwabonye za ambuscade bakoreye hariya muri Ntuza, zo bakoreye iriya za Rwitsankuku, uburyo bahaguye. None nahanga naho wakoze indi ambuscade idasanzwe, hariya za Rwitsankuku murabizi uko byagenze. None na hano naho murabona uko bigenze, naho ngo baguye mu yindi ambuscade. Ariko iriya za Rwitsankuku abantu abasirikare abarundi FARDC baki barenga 100 na ubu ngubu wenda turakomeza tuze turebe ngo hariya naho abatakarije abo bakuye ku birayi bo banganute, umubare wabo nunganute, naho tuze tumenye uriya mubare. Ariko bavuga ati ni umubare munini cyane, uwo mubare munini cyane rero turaza tumenye ngo unganute, kuko baravuga ati hari abarwanyi muri FARDC, Wazalendo n'abandi. Reka dukomeze dukurikirane, turaza kumenya umubare wabo batsinze hariya bo kwa Gidoshi Murayi. Rero ni amarira n'agahinda y'ibiri kubabaho muri bino bihe, navuga bitaboroheye. Amakuru menshi urasanga agana kuri ino ndege. Rero uko bagiye bavuga ko ari indege yari iri guturuka hariya muri za Maniema, ariho yari iri kujya ihagurukira, aribo bari kuyikoresha hariya. Ariko ubona ko intare za Sarambwe zamaze gufata icyemezo gikomeye cy'uko nta ndege izongera kugaba igitero mu gice M23 Alliance Fleuve Congo irimo. Ibintu rero ntabwo byoroheye Wazalendo na FARDC. Bakunze ibinare official rero wakaryoshye nigahora ku munwa. Reka dukomeze tubashakire n'andi makuru n'ubundi tubazanira